Kroz ovaj klip napravio sam 20-ak pizza, pustio sam i brkove da si utrpam da sam pravi pizza majstor i pravio sam od 10-minutne do trodnevne pizze. Da bi to mogao rangirati na skali kvalitete potrebnog skila i potrebnog pegla i naravno da bi našao način kako varati. Idemo s klasičnim margaritama, paradajz sos, mozzarella i parmezan, bosiljka nemam, uveno oko staze od Jašara Ahmedovskog i prva 10-minutna baciš tortilju na tavu, sastojke, poklopiš da se sir istopi i eto ga. Druga 30-minutna pizza bez dizanja sa praškom za pecivo. Oblikujemo i pečemo na maks, po mogućnosti s kamenom i s ovim settingom. 2-3-4 minute samo sos, izvadimo, stavimo sireve, vratimo i pečemo još. I ova pizza je fuj, možda i prva u životu koju sam bacio. Hajmo dalje. Pizza od sat i po i pizza od 3 dana. Mjere slične, razlika je u temperaturi vode i što ukratko ide 5 grama kvasca, a u dugu gram. Ulje ide u smjesu da nam iz rene ne bi izašao kreker. Duga ide 3 dana u frižider, a kratka se nakon 45 minuta ležanja dijeli u lopte, ostavlja još 45 i peče kao i prošle. I eto, solidno. Nakon 3 dana dugu dijelimo na 4 dijela i te lopte odmaraju 4 sata. Oblikujemo, pečemo i ovo je apsolutni pobjednik. Ali da ne bi čekali toliko, možete varat sa ovim podlogama za picu, gdje su ljudi odradili do onog dijela koji vi možete sfušert i zaledili picu tu da je vi dovrši. I meni je bila muka od margarita pa sam morao napraviti bosansku sa suđukom i nakon pečenja kajmakom i premazom od peršuna i bijelog luka po korci. I ovo vam je taj konačni ranking po meni, a kako ćete vi raditi je apsolutno do vas.